ngethisia mwaka mwe nese mwase mwe palamu na indi netwethe wa tuyethukianisia bamwe nimobea tei matumenyu na kosia hizi. Asante. Ni karibu kukwitu na nengi ninisi ino show yambe ya mwaka huu na ku muyatu ambililia show yambe ya mwaka na inditi kwa taneti ukikuna kindu kinesa kindu chambe o YouTube na nimisabambi ya Kenya tuichu mwani chambe siana nisiambiye kusoka skulu mwaka ni wa 2026 mudana wambe wachu makiucha usokethia skulu na tondo twisi oyu asini maende na kurestrain muno nikenda matwa siana sio skulu kana maende na unganga na muno ona kwithiwa capitation ele nengani ni silikali 44 billion measia ndianitie na indi kutuka nasi ya mwe ni matesi ndusio ange mosa maloni kenda matongesiana sio school utumani wenyu kwa silikali kunengane 44 billion itianitie kuiba fees ona pia uniform na mabuku ni wiba tambelele na mundu indungata ekana asie niwo of course mwaka ni wambe na twethio masiku kone kila mundu none sekana ena obligation ya kana siana ni sio thukulu again we senende twende na mwaka one wambe wa implement system ya CBE nende siana siambe sia ne grade 10 senior school na othikela chambe and therefore nuwesela mindo kwetha na change management nekendo kebinya muno nomba kakuketha na teething problems. Of course, nwewa kana kea ileitwa Mangu High School, kana kea ileitwa Machako School, the waketwe school, day school, the yata, kana the Kirinyaga. No, bakawa baketha na those kind of problems, but we want to believe kana silikali na agency sile ikwete maundasu katika Ministry of Education, nesi endumele matawanya correct. Again, newo maisha ni momu kuena mbesa, lakini no mbaka ando meyo bekabio kuli, no mbaka siana isome. Let me tell you, in the day on a mention of that America banga. Nye asei ma kwa mainzo media koyaye capitation. There was no capitation na nime kasiye manzo media mpaka na pikabalaba mweso kwao asei yonde including me ona kwani onasia na sio school including me ando nema ile kwe kasane kana siana sito ibikie na kosa klase losa katika kisomo ndo the best investment weka kana ni kaku na the best inheritance yote yaka na kaku na tima nyumba manene yaka na iveka na kisomo so 44 billion of course it will say capitation ni the angete na alimu nemeiva na wakati mugumu muno kumanage na school lakini no mbaka otwende na kwekasa of course mindo president hotubelo no mise winda ya new year one wia ya sekana maundu make somo no matwaite kipaumbele na mbunge ile kubingwa nimeende na kunegotiate yo capitation ni peundo itonya kuongelwa but again karo ili kana there have been a lot of misappropriation of funds okay there are per school ita exist here see allocated to mbesa to the tune of billions so I want to believe kedha silikali ne na nungo noni mai tupilia mbali ni ndo equity NIMS ondo yama natomea ku allocate mbesa isu lakini bagwa atavea ndo cartel kaboya corrupt people na ndiye makwa ranoke zaidi ya school si feed katika system ita exist here anywhere so I want to believe corruption ndio mangwa basa siana situation itwanya kusoma nesa. Asante. Na ndio tabia kiuka kwenda kwenda school mwesi senator ghost schools kuna ghost learners kendo kio ni kwa serikali ni nadhi ni kiye mwaka ni movitu na kwamba ku verify school ilaso si coexist ni siba na amount of mbese ilaso unengano ni serikali nisi ubikia skulu ni suka na sianga atakuke usilikali ni nadhi ni kiye mwaka ni movitu mundu chief naenda kukula nuko na 44 billion i serikali nengani o twisi maundu ni maingi ni kuyana ona ka president no nice ni siulikelwa siongelelwe after mekala na mbunge asante ndo amanya su kila chakwa ndo na kumya wetano museo ondomo skulu siebo na skulu siebo ne mbake ndo serikali ne yakete na skulu ko betula kwa ma CDF serikali ne nongelele more funds maki mongelela ilasesi na keli alimu mebo alimu mandiketo ni serikali na alimu me school kila kingi mumanegwa ni waileta nuko di school nekanaka so medu ni mwalimu kwibesa na kutendesa
mwalimu ni mwewe serikali building sisiebo tisawa sawa kila kibo ni musiai kumande akana ebuku na kiandiki nikana kaika kasome kwa uti ona language ya kwethewa uniform mundu nwasome tena university andu masoma amekiengo ila sio kila kibo ni masomo mekiwe akilini akana ni mwalimu kwa hiyo giraffe tasi 100% transition ya kila kana ni kati school tete azia ni kana kama dui na kana kanja kana kau kila kana ni asia umunde kaileto the school kila ni ya mukaso ni musi ulotendo to akana school ni asa wetani ni labi ni mothuko wa serikali ndana mbolitaye ni ngo neki ya shua deni wa location ni la ngami kana vana tuonde kaenda school kala kabikie school edani ka grade 1 musi yesunda ile tevya ena kana ka grade 1 ba nde kwatia kindo nondo kila jake ba gedene pi ni bugu na kiandiki kila kingi nizindula maileta kwenda na kusort neba ya school kana kaambia bika school ndikwenda question ya kana nikasi woni mwalimu katena uniform aje yuti nindo tigendo chambe jago sia kana kaileta to school okay na kila kingi wasi bezili nenga niwene mosumbi kana ni serikali bese hizi sio na yitomyonenza ikalikuwa kora nitisi imwalimu ninenda akwikia tukora atoro nondo wa contractors kunewa mangu ya ogede ya male ni ma overcharge sindu mbingi uko maukorasu yulike neno tikune kila kendo jonde yo mwalimu zamela yepo school yediwe ikune kila kana ndeza izinyo to mekanesa nondo sio ziano siana nezielede nekuwa sindu ila necessary ile tuma school yetaendea tikwa ziara kana tunegio tobes we mwandike misilikali nasome bya mwana na ke muzina twa mwana school na ndeka ile kelelia kwa ziaka na kwena madena mwana waniwa rasya madenazu meidela na ni mako tire de mambeya na zeyama ke omonde kwa imadenazu elata asoma na twaenda twa school kuliondo kwa ile na netwasomi na kwa menga na wangu wase kwa menga na ondezo na imu yuyu mundu muzini mudevesi percentage nene na elata was 100% transition sub county director na maofisi ya langi onde maungamia kisomo tuongelete ofisi wa Indiria balabe babe machifu kuma balabe anini mama kana tumia mandwa kuyibika baya pe DCC mono andwasu nimewa makwatamite emwe na alimu na nimama kikia ze kana siana nisiarika school kwa uje zione kana baya te Cambrim ofisi wa Indiria na ofisi wa education kwa chief wa serikali isu nenganite 44 billion ni enough kana yongelele kana waya sei oisu nenganiwe etekele oisu na muisome dia manyiwe ni asiai muzundo no na isekana no unena nya osu no ende na mbunge yake beza nisiongelo nondo kwe mabata ange mainge deni wa skulu ona kwako sisi siana ilanja lazima nisine ela medine na siana ilandiwa nika bedi madena nisiongamia kwa utinde yanu sioni nini lakini tigelinje mbeza zio tweka ikanenga no kana kwa onde miasia kadi school na ona wodikizi kana kadi school nataka manana kamwe netoka bathi sese netase kana ka school na kana ka kuma bana likone giye idauka kana ke ilanda ko musi atenda kushughulikia kana kasiyewe ni mwalimu. Thank you. Atu mondo ni makonete kisomo mondo ndungata nete sikana ala interns teachers mana tuikane mekwandikwa ni serikali mwaka new me pensionable kana la permanent and pensionable me tuikaende you President William Ruto ni umise directive na amea until 2027
ukono wali mwasune meba ndeni wa kisomo ona yutu kwa sababu na shortage of teachers na kindu cha keli uona mailite kusongwa ku emetele 2027 kana pilot kuikwata. Okay, niweze karo nindo ba Kenya neto need to understand position ito ya economy. Na netwese omonde kana katika kila silingi 10 twakwata. Silingi nyanya sethi kuweba debt. So oyesa thia mbesa ila sioti ala sia kuweba salaries, sia kweka development, it's only 2 shillings out of 10 shillings. So neto need even citizens twende na pressurize serikali ye kama undumana again to the practical. Na alimu ama GSS no manenge opportunity level ya unemployment ba Kenya the yolomono na kera no kwatete opposition oketha well in turn o kwato stipend yano ya mbeza siano ndona ketha ya no with you andoma ku na ketha byo mathina. I think we should appreciate nondo tuiketekele silikali ekone siasa na itu ye andwane me kuandikwa na yo ndetonya kumandika. So yeneona o kila silikali thikite ne tatete. Let us appreciate that, but of course twende ona kwekea pressure or kwekea pressure ya patonye kana siana yisi to ne siandikwe nondo I want to believe no me opata or stipend ndio ndo meta salary, it's more of a stipend than salary na nando you or maende na ko gain experience. So by 2027 yesu we want to believe serikali kama andika na makala mena experience na together tutonyo science ya education kwa watu wa yundi serikali ndio ina position ya kwamba kwa the 20,000 intern teachers or no, the interns can be paid. Interns stipend ilama kwa of course ni mekwe nenge wewe laina imo. Okay, maikanewe kila kiboni kwa absorbewa on permanent and pensionable basis because that's the debt will be the burden the langu ya kumaiba on permanent and pensionable basis. Okay. Yeah. Na nduko na bya mama isa kuiwa mako ne kama no maybe madrop mase yumo the ndikwendea na kinduki na indi na yonde ya Kenya ti ya kutu ina shortage of teachers. Well, a drop ya kekata. Of course, Mondra Pato bring a pastor sure sawa to drop ya kaboko me bandu bangi na I replace we immediately. We can see the government almost kila year it of course all interns. Okay, zile ni ma replace ala me kama na umie na kongelelo angi. Kwa no pe yume anise ndo pe mondo ominate university. Pe mondo ominate even master's degree ona nye yubasi moni wazapi yakwa nina ndo na PhD ndo me ya CV ni materials ko manda we. So no mbaka to understand kana position ila yu Kenya the tuibaya katika edge. Lego wana serikali iende na kweka more creative things that endoketa kuinitiate the National Infrastructure Fund, kuinitiate the Sovereign Wealth Fund. Neka na we say there at least development no yende tutaende na kuongela debt. No pala debt we have already broken the debt ceiling. Natoka viyolo natoka yu Kenya we are going to default. Lonzile taileza tudhiba na ndegi toyona yambe yako kusambaratika. Okay. Chief, wani wako ni weba? Nasa kila serikali wambo mitungi ya mudhea ni kwa nenga na episodio ya kwamba kwa saa alimasu malilikane kana tiki ano meilikawe yani mundu andiketwe permanent and pensionable pe period la mali mundu su wekala panza asia yewe na timo mande alangi mana yo puyetina na yo kakwandekwa mekalile mne intani bandu abamyako ili kwa ukikala myake eli biko sia yewe kana wano utona uyoyo ne laki muno mo ambio province wa we pia ndwangifa mana so ne asiendo ingi na mimi inezo promise wa we nuno mundu ethane ka civil engineering na ni mana umia imo imundu zukonezo promise wa kana no kwande kwa bantu nawe musie bale lunda manda we kwa aya mandio promise wa na mane ungone wa kiando kaza nundo tene ela mindo neta indani itanaiko nete na mona amanyandiki wako silingi ngilinana nyeni omwe na recruit yomwe na silingi ngilinana sukulu ne wito mundu onete university
na namukombeanisia na muthukumi wa mondani ula niandikite nundu nake ni mwandike the same amount yani ngumwibia ati lakini yu serikali ndi munengie kindu kikava ethani silingi ngili 20 naasi okangi athwa ukwithiwa euyani nundu kaani kwava kana ningakuandika perform neza nikana nguandike kwa uneasia alimu asumela kina matungie serikali muvea nundu kekayita amalecho mambe yothi andikiwa sukulu ni ifraile silingi ngili nana ukethiona mathi sukulu sia keserikali methi andikwa ni board ananyandikiwa inamo silingi ngili 10 kwa umomela kiji irindane ni na matungie serikali muvea na kwithiwa mayathwa wia kana ni mekuandikwa 2027 tibasa no mwaka umwe na mundu gwethelwa mwaka umwe kobasa na entege ukukwata kwenuka acho musi na nyingi onani tiatwae meitwanite noendi mande na kwiyunganya kumandamisio kwa umine kuzoesio na yeyonge na itu moge malige wani kana maige kwa basa maada na maige ona la mayuzia mana nenga we baya ni mosi baya school manona ata madhu nege banza ni babyu munango kwa umeke biti na ngainde materia. Thank you. Tulika maundu ni makoneti oteti United Opposition mundu Kalonzo kana ndongo ya chama cha Wiper na ndongo wa DCP mundu Rigathi Gachagua ni methiwe maina kwema kwigwana yulua kuona nyakana kwitha maitangasa candidate ula uketha inde aketia usumbe 2027 mundu Gachagua aise it is too early siasa siba sana nitwalite kwikata kwamba kwa utulio kidogo nundu aise ila mundu so kumilwa nimebuwa muno ni serikali ya Kenya kwanza na ke Kalonzo asia aye tailite kuona nya mundu su o yu ni kenda andu mekale Messi mundu ndungata nienda ondabye we kwa woni wako ni mailite kunengane candidate usuwo o yu kana mailite kwetela otondo mundu Gachagua kwasia siasa sia United Opposition ndise ona memeta United Opposition niki maileza na memeta disunited opposition it is quite disjointed nondo pese Rigathi osie nenga kebela wese nita we monene wa hiyo opposition nita we de facto leader wa opposition na lakini nuona pena mpango nondo ndeto hisi ya Kalonzo niwoni sia unga mukono ni Justin Muturi former speaker na Kalonzo ti mutongo yutonya mu wish away ne mutongo iwe na mubango na ndatonya kunena ndeto utambite kwikalila ndi na kesinga so what is happening Kalonzo na alama ya mulengo la wake minimenda the flag bearer wa opposition atangaso tene nondo the moment flag bearer wa opposition watangaso tene ndiyo ndeni kwambia kwitha eye prepare ukezethia ne kubanga tuyate yangania lakini yumwetela ba ya mweso ba Gachagua kwasia ai 2027 March kana February we metangaza ukeza hithi you onando mayoka kwewa one wa flag bearer emo mate o understand nesa but I will tell you why Gachagua ukenda masuku mabaya mbe Gachagua enda kwa masuku mabaya mbe ni kana we saithia paimondo ina chance usio kanetina ona yuta Gachagua ndio tinda hata panetie toka front Kalonzo lakini ni motego enda yuko twa abaya mbe ni kana we mwene ona ka decide no kuongama kana support mundunge we saithia Kalonzo ndenila so I want to believe of course ndiwa opposition ndia siaka na nene si thinking lakini I want to believe chune cho Kalonzo utenda Kalonzo enda if no flag bearer atangaso as early as possible ni kana kila mundu yu ambe ya prepare Kalonzo ta president we mission yake the granada with mundu already ni trace kana Ruto akaongama so we cannot andola katika opposition na itanya ikalai na menze beni matesi ivi flag bearer witu akela so I want to kuongama na ndeto sisi Kalonzo flag bearer wa opposition kaya ni Kalonzo Musyoka atangaswe as early as today nekana ndeyambe komanya eju it is Ruto versus Kalonzo na ndo malibanga. Okay chief asante muno ni asia
cha Flack Deala ni asia netongia ngomba ojito yeta wa Steven Kalonzo Musyoka muvea monene nikwire wa ni unche ta mundu wone na timu yake ni unche lina ya kwaza titangazo ta ile Flack Deala wa kosa kilela kicho sumbi kajakwa eona nyani takiwela ngungu omundi ni mwetu nondu ni wa politics yomonde na nye nditona kwekata nditona kwambia kokea nye kabwela kwazia ningwete kelela cho senator 2027 bana nye ni umilile na asia aparani ningwenda kelela ke na nikienda nikanamike mwene ndi wantu Kalonzo anene na vina asikirela ni chake aigotinda au ngametwe ba ya stage nekajakwa na miambasi no yukite ikwite alangi ayenda likenga wenda ondo ngali yake nanda campaign Kenya yonde tege kwa nanda zunguka bakwitwa kamba ite ready kumo vote in nega na adike president wito wa Kenya kajakwa ni mungu wena wea naondo mwenzangu kwasya ngapo motini yabau azia yesi nage yake kamage yake nyeni ona geni gyoksi chake cho mandandesa nicho kutumia kwasya Kalonzo dokaunga niandu ilobi kogo ni andu kula andu demo meosa ndongo elane kwenda etali ndini wa waipa mungu akakunia mutongo yola ndini wa waipa akakoza jamani chichaka chakwa akaoza etani ja UDA tikasisa mutongo inu ideti ya Kenya kila ngwendo kumatapi mekati yechama muno 100% Pije tusiete mutongo ni waguyeba nikana tumye mundu muzeo notona tete andeno dino ete kalwa dino wa ugia kana gwede ati netogea UDA kana netogea mungu imu kari ngudadi kajapa tiwe onediwe and deputy president Kalonzo ayo vice president tambia mazize no meane ni mamlaka negwede wa onde my vice president twazizyo alangi mwando maina in big position in government angwaya maige wotinda mategeo ni mundu ba ndaze ni wamwe na vina na nona vitu noni ndabo balukya ba ya ndoni bere nige na belo ona balukindwe na Kalonzo no naskoi onaeta kaka kana ikani ke kana kunawa utaze mazako town uno baya ledo ogilile na nivotu isepe population elanene Kalonzo ego gugungi askoi mundu andudine na imani nake na nimone ndo withi ongabete ndeni wa benzani onaka umwa masito madugu ma watermelon yagetwa yuzi lakini Kalonzo eva aunje we ngumba kila epil onaeta kula yana onaeta yinge yikiana kazindwa no mungu ungi we Kalonzo nitise ne ngumba vito yabao kamba nandu mamutwike uri matonya nandadikeza yonde nukukwata support aigotinda etelete ngali akachakwa izu akachakwa adwa kwenda ukua ogozo stage alaseleni kodi na ramadena means. Okay. Mundu Innocent kiugashago kwa sakana if candidate usuwo anenganwe oyu silikali ya Kenya kwanza ni tono mulikilila. Tuasio mundi Kalonzo ni wonga mwata candidate. Nukona atona kulikilila ni silikali. Maybe ya kasia okay yuku mundi ndili kandeni wa ulei ningalikone ya silikali kana in any other way silikali ya Kenya kwanza no ilikilile candidate usu tona unenganwa ni United Opposition. Niwezi ndi understand kiugashago kwa sakulikilila ni taono ndoi. Kalonzo niwezi katika opposition oju na alame katika UDA nimesikana Kalonzo na uwezekano wa kwenda aipinga Ruto Gachagua katika opposition no na uwezekano wa kwenda aipinga Ruto na Matiang'i na Alangi mepa yu kata siumwe Kalonzo ni watangaza kwenda presidential candidate wa opposition ndikilelo hata Ruto ndio mubinga ondo wamukule makuli wala wakati omukungia na Kalonzo isonge ondo wala osonge yeah so na kwa ni tactic ya Gachagua ya kudelay kindu ki mpaka ba ya mweso nikana we saire ya Kalonzo ondo ule akonemewa ndasioka na tina na ndena option nyingi so Kalonzo na team yake ya Wiper they need to be very careful nondo more than a dozen times nyene ni wate kana Gachagua na mothemba wa
conmanship kwa kikamba chief ni wese muthemba wa kwethenza ngini ona wazizia ondo okukona siasa siake ndeyu kwambe mweze Gachagua oseto kesa ethia mbai ya Ekuyu amiukilite bayo lunitayo super race nitayo super tribe ila ya ile kwetha itongoese Kenya na bai mundu ungi Kenya wina capacity ka utongosia eka Ekuyu yu ila ondo chief wa wetha ondo ilo kwazia ilobi kibila cha governor kibila cha senator kibila cha women rep ibila sio ndesi ya MP no kimwe ukathuke ya Wiper isu sio ndi kozo ni DCP na inenga ne ketumi chake unundu kuyo nimo mena mbesa mbingi kuyo nimo aingi kuyo nimo makwete biasala ila si town yi mbona nyeni ya biasala the lobby and I'm sure chief your interest see lobby so we need to be very careful na mondo okwetwa Gachagua na the moment Mheshimiwa Kalonzo Musyoka mwana witu twebara nake ukwambia kwe disassociate na mipangilio ila Gachagua wenayo it will be better for him. Kalonzo tumwisi ta diplomat, Kalonzo tumwisi ta nationalist, Kalonzo tumwisi ta mundu wena mipango onagusikanire katika international peace accords. Lakini yu ambia kwe associate na mundu wende na kupromote tribalism we say that you nuambe ya kuthesya mupangilio wa Kalonzo so nye musimamo wako nikana opposition nikana we say that you ndene banga na Kenya mamanya it is either Ruto or Kalonzo nitaila kubanga kana tuisonga nambe kiuni kitona kwetha kiona nyakana nibe na muaniko ndini wa the united opposition definitely nicho kitu ndiambe yangu ye ndiye inaitwa united opposition it is a disunited opposition, a disjointed opposition. Nondo opposition nemonie siai tuweza na only one spokesperson na point mukisa kitui kwa spokesman wo niki mukisa kitui yote onenga mwanya akatangasa akasia united opposition rais flag bearer wito kama munenga ne binda lakini Kalonzo end of year message yake enai by March nitwailotangasa our flag bearer nake mindo nake Gachagua nayo ni kendo kithuku muno ila memora ngabaya makomboki primary school na ithika inya Bazenga Gakuya Gakuya niwonie atangaza nake yase wazethia yani onandena respect kwa Kalonzo challenge kila Kalonzo nawe tie asia tukatangaza baya mwiso lakini kina aibu mwezi kilebinda nombaka andu onde maithina mulengo omwe nombaka ukesedia no to differ omonde chief asia we supporting kanya na kwa ni supporting kanya mwezi nombaka toka nenga no ondaiya that respect opinion yake you know no ni women rep walamu mondoni aikuwa ba kebeti mwetu wa wandaiya wa arafe wa hapo mpaka alungwa madhikoni you know that kind of politics itonyeka na nibongo asia Kalonzo witu na sisi osa mulengo sawa sawa wa siasa. Okay. Tuile kaniona maundu asu. Okay, tutanamba kumabu amundu Gachagua ni wonekie muno ainene amaundu aya makonetie ungei wa ilobila sio yuwe ku ya Minnesota US na ndeni woneni wake no claimie asia mbese izuzu tuka so yuwe ku ya Minnesota ni sia support yet some of the top officials go to isia campaign 2022 kana ola campaigns ya 2022 na ndi ni muwete President William Ruto na yuwethiwa asia enda mundu Donald Trump kila weke president wa Venezuela eke kwa suspect asuma ungei na ni wisi nitisi no wetie ula main suspect wa mbesa isu kana ungei usu ambesa atuwe kwa Minnesota kinu kuona nyakana ena disrespect kwa President William Ruto jasia huo monde Gachagua enombane ya muteko age kuona nyakana niwe so special no ndo naitwa Gachagua no mu wa hiyo ndini eka kwenda kukile kimyanzuki mundu ilingani ayo ndini ko we onake duwatena ya ndini ayo suspect mundu ayo learning meet na no ndo naitwa ona na sia kulazi dioselo ko age kuligelela ndi ya ito ile na mchafuko
kwesethia nititona kwesya kwethiawa musumbi witu nutona kuka kwambia utochewa lakini kiona yesya ithiwa kuno kwenda kwanethia wa Kenya kana the maundu omekiwe kwa witha no mekiwe etha Ruto aiyo kinyi onake aiyo kinyi nundu ni walikete chao laini nesu na umundi ngaweta Ruto ethiawe awe kana maundu arala the neki endini ona etho kwandu moyiwe endini etho Ruto nuto no stakiwa ona giastakiwe nundu aindini ni kwanza ni waongosete nundu sukulu ndela ilani ya wane principal na deputy lakini kwanza deputy ni wawithiawa akwatiye kiboko baya thesiana ona ni kwa siana ikenuka principal yo ba yo bisi na ndi wa principal aithiawa bichao maundu makuka kugobia kau kwa mundu yo gwetwa gachakwa nona nundu na waye kindu gilie mungethia niwatia mungethio wake niwo kwenda au mangete kilabando na niwatia united opposition alamenda kwa unite na menda kwa unite imena Kalonzo mejo unite na mayende ya nambe ma forget about Gachagua ona ambaye ya ekuyo kana central na kana Mount Kenya lego tinga ya na mundu yo na a lot of tension mundu agwethiwa no natiye wea kana lungwa wea ni mundu weto moye yake na teasia mundu yo ndakate ya ni wanake aigotinda atabaniti kuwa Kenya kuili ana yondi ni wa serikali no na kwanza ni mundu muthuku muno mundu anazia kukitu ithi ona tikula na tuyandu dia nini muno titatiyandu tikiliko na kipaya niwo unaimubinzani ola munene onazia ona mali ya Kenya likaiwe akamba na teka latina dinani ona gege epo yuyu kugamba kwega kwekuthuku muno ona tiyitwa na minister tondo tina minister ndakitali Mutua titatithi wana minister onomwe ethana tutinianisie muno ndatuona ageta andu Gachagua kuni kumanisha kana ndeto imo kunena ena uwo wa ndeto yu kunena kana we eneno ebituthie nikenda ambe kubaka mundu President William Ruto kiko na otwisi mai oyumu ibindani oyu yuyue nenda kwisovya walabe mwenende lakini nenda kwisovya walabe mwenende aligana ndino tiya Ruto weka ndino tiyovo undu yovo tiyovo itionde na egeye na tawe so special tanas even us onakono nityo kivelo cha president nigindetia nani omachua enough nani anakisomo enough nitono kwityo kivela cha president uyoba yokunene gwemwene numundu kwa nundu sisi akunzile itona kwethewa sina sympathy kwake nikana mwene ndi amwati naona itote isi ate sera siake nondungi atenda kunena sindu ingi takataka. Asante Innocent. Awoni wako ni kana Gachagua ndeto ifi mo kunena si na uwo kana endo kwikunio malebe ina we niwezi Gachagua ni mundu is a loose cannon yani ni mundu unena carelessly and in a very reckless manner nundu mundu ubangite kutongo esa Kenya ndatonya kunena siendo sia muthemba su ateonengana evidence una mwoni ona hivi America na kathi kwa sia Ruto no support ya Al-Shabaab serikali ya Kenya thina relationship na Al-Shabaab ndio vya enena siendo itena maana you issue ya Minnesota ni tuweze investigation siende yes ya NGO ya register iwe Minnesota America na weze ya ne kupata mbesa mbingi sia kwa yote ya a children's home lakini mpesa sisi ya divertewa na mbingi sioka kuinvest wa Kenya ndio weze Minnesota the population nene mona ya Somali alama ndiye kuta refugees mane wa political asylum so moka kuinvest ba ni karibu Paradise Beach Hotel ni one of mbesa hizo ya akie na inde mall yesu de ba so the FBI ne mateania na siendo isu na baiba ando tune saona serikali ya America the link and was more mbesa isu na President Ruto so it is all ongewa siasa reckless and no utabia ondo Ruto ukotabia ando ameka katika United Opposition nekana
school asia 2027 ika kona based on ondo mundu ukonena ndeto ilando kuonena kumangana kola kumangana school asia 2027 ika kona mbe ambona ngane track record yaku Gachagua rutagie ela watwekie MP wa Mathira 2017 what did you do for your people ela watwekie deputy president bandu ba myaka eli onako ni anduma Kenya chao tunakuoni wetu abya ondo andu me na shares alama tena shares ondo meeleza mebasa ondo wekite mitego state house yandu maikandike bo that is what we can remember of Gachagua kila kingine vision ela wenayo ya wenda kutoa Kenya ba Gachagua what is his vision kwa Kenya so you sindo hii na let me tell you akweje kweyana ndia nilo tumeona mindo opinion poll ile ino ni infrastructure na tifa yonya chama chake cha DCP kiendelea na udidimia aisha nisi obungu naju who will believe Gachagua in this country okay. No one can ona mbuku ile emotion kana ona possibly ngite ndeze kana kila Gachagua ne ndike siasa okay wow naenda nondo masani masemba kindu cha mweso ndatiko ile mundu Donald Trump aise enda ku reshape the world order na indi nijo kutumu unatumana kwa Nigeria kwa kwatona o yumetuka on Saturday no natumanite kwa Venezuela na indi tona mundu Madura na kibeti chake makwatwa na o yu ni no makwati toma inamba kulekwa na indi lona kulilo ise pay winda a Christians mowa kwa Nigeria na indi kilo kwenda no kurishepu ile ndini yaende na mugo na yu tako na nyana ba Kenya mundu Gachagua ndiye ndakuweta Gachagua lakini itambeyo ya mundu Donald Trump kunenga African leaders kana tongo ima Africa sleepless nights no kuona niseo niwe alete kutoa iwe nondo yutu na Venezuela yimoko ni ma twasa yitongo iwa tu temporary no tongo wa US nondo akwidha yunenge batena president yune tambie seo wosete kurishape the world order ngure karo Trump ni aisa kuandia mo support ya newa ndeu mwenda na nyene rugandi ndego ni siasa sia Democratic Party lakini yu undu Gachagua ngona aiko na siendo nengwega ndiye ndego muno na mubango wake no ndu pose for example Nigeria chondela the bakubiri na ito Kenya Nigeria Boko Haram yede the nyamasi andesu no nie chibuku siana ila tumakwati we mavyo fika sex slaves katika kambi ya terrorist isu netinda mayata makanisa makoa ando na president wa Nigeria ni waemiwe so ila Trump onatomie majeshi make madhanga kamsi ya Boko Haram isu na ICC na ando asu kiune kendo keseo ondo is trying to protect the Indo Christians alame katika Nigeria you poke Venezuela Nicolas Maduro ndesu ametongwesie na epio kumela wosie kutongweza ndesu 2013 after predecessor yake Hugo Chavez yaetwa na Nicolas Maduro has been involved na maunduma drug smuggling na nono ni neli mbingi towards the end of last year ile inaadhiwe nondo siefanya transport cargo ingile si declared katika manifest yasio lakini equated drugs na drugs isu mbingi siedhi ko end up katika kwanange the youth ya America number 2 pe mukataba na be accord data Monroe Accord yake iwe ne president wa America towards the end of the 19th century in the 1860s 1870s ya kana Caribbean countries ndisu sieba kusionde Peru, Bolivia, Venezuela, Colombia ndisu sionde ikera imanejwa na US nicho kutumi mindo na you know ni Trump akebendo hii Asia yake emeta Dondro ni Dondro Accord so nicho kutumi wendie Venezuela a change osunde wabo na nye ona ndiwenzika ndikave yake ndo ki Trump ukonia nondo mwese kokwito no ona tandala mananye drugs na drugs isu siuma Venezuela no so si sawa kwa bika ba Kenya so anyone who is fighting drug
trafficking, drug abuse nye nengo support. So nengo kadhi ya mono kendo kiu Trump okonie na ko change world orders kuyando nweze ndi sievida under the curtain ya sovereignty. Ukethia mundu akwete kuwa andu make na yansi ndailo kuwa nondo ni sovereignty. Sisi akela kina konikieba Tanzania. More than 1,000 people more wa na tuyo kwacha mewa chau mpaka mindo nuno ni satellite images ya CNN yonania mindo mass graves inaenza wa andu make kwebo. So niona Trump haiko na keno kisio. Thank you. Thank you Chief. Ndateke mwe sani delile. Wono kwende gwa nitambe ya Donald Trump. Nyasia kila vandu nitwithia wa ona mutongo na wa ukelelia andu alangi Trump ndaneka nae nondo ndesujende nae muno ona ndisisia otuko nyamye nishangilia na ndia senior opposition yake ekushangilia anwasu pei mundu witha ndende yane mundu man drugs manosu mozumbesu nyanangete ndesu mono na kutumia drugs nondo simbes ona nitu andu ala matwa ya biashara sa drugs nitu na ndo matwete ko uti asia trap wiki onesa na ucheke osunde alangi alamande sena keko odondo mwanzangu kwasia kuana na drugs isindu isunendo na ndo asuna dike akuana nondo akotomea drugs isu nyeni nonete families straight 100% ni drugs ko Trump ni wiki nesa kana ni wiki tenai wiki nesa kwanza wako ya ndo alama mabiata bonga chief man drugs kila mapikiwe akue ayaga dili na mondo windili na modali kobo mai na kobo nondo mande na kwa na ngando. Thank you. Yes nazia nazitu ndo moyo kana kala kakuyana ngikani drugs. Asante Chief. Yes. Asante ekaini mutonge mubya nondo akuka masane masemba munona nengi we unena nyo museo ndi mutonge mubya nondo wa points isumwethwa mukitu nengelelia ona kumusese mwendo nina utonge mubya nondo webinda ya kusaa 3 satilikanda teka 5 no sunwa muthia wa kilungu cha amuka ninye Caroline Mweni wa muteti na twithia na ingi ndini wa vilingi wa mwo mwendo ni wa Samonza kwa oyuti wanesa. Ino ni Mutongoi TV.